Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatan wa salaman ala al-mab'uthin rahmatil alamin. Qa që pas ke arak të valla ke prekrasno të thanë, ki dunjaja i si shukar të thana. Në akatar mu mesazhi i thalo, i si nešto povredno tari dunjaja. E msasu i si e dunja pere barbalipaje. A dva ka raka, kolafje pejkamberes kër alisela. E dunja tu mel'une tu kullu ma fiha, illa dhikrillah. Ko bërtu shuji dunjaja, Allah ti talo sala në timon. Dur të utaru Allah. E din së në uvijeve liqive Allah eskoro anaf. Të vësin e vred në kaja dunjaja, ko Allah i azze o gjel, o neve niko në nes në te pjell një këqasha pani. Ali odoles ka kari ga o Allah i azze o gjel preku leskoro pejkamberi o Muhammed a.s. Si ka vela me na qalek but po vazhno buti. O vedi që be Allah eskoro anaf. Jekta rodive sa o Musa a.s. pushlaj Allah e azze o gjel, o Allah sarte gjanaf deka me mangavatut, e msarte na gjanaf deka tu na mangjama. Kja dja situacio Allah i azze o gjel ka këll, o Musa, koga ka sigare teve liqin e moro anaf, em odazivinea tut ko morove liqive, akvajta loznako deka tu mangjama. I metut mangavatut. Ko adava momenti koga toro kalgi talo haro, handlo, na kerela tu raspoložimo morove ličive, akva i talo znako nasjan manglo ko Allah i azze o gjel. A katarda halovaja deka ove ličive Allah eskoro anaf, različitu i talo, e misto agar ko se batja talo različito taro tan ko tan. Например, o pejkamberi a.s. ka vakerel, em koju shtela ke sabeskor namazi, pogoto këldinelo sunetja taro saba namaz, i talo leske povredno tarcelo akaja dunjaja. Dujere ke atencaš, sabasko suneti, po bër shuji i dunjaja. Ama najshuju i talo o približive, mo veličive o Allahi azza o gjel. Na ne isto te veličine Allahe azza o gjel ko obična masekem ko maseke ramazaneskel. Na ne obično te veličine Allahe azza o gjel ko sabahi emrakjate ko gasari nesovena. Je hoxha ka vakerel me gjanava koga o Allahi man spomninela man, që dinge pro gjematit. Hoxha zartuke vahja vela, na. Ne samo vakerat menge ko Kurani so pishingjo vela. A qalo dva so Allah ko Kurani vakerga. Fethkurun jethkurukum. Spomninen man, te spomnin aftumen. E makatar halovaja. Ako mangea, o Allahi tuke lafi te kerel. Qiti në Kurani. Ako mangea tu te kere lafi Allahe tuldi namaz. E më doleske allo posebno nekoja dhikria su i siden lengo robarite. Sar na primer koga vakerlo pejkamberi a.s. jek manush, koga këldinela poro saba namaz, e mpalla dva vakla raditu billahi rabba u bil islama dina u bi Muhammedin a.s. nebija, ulum zadovoljno Allah je tol moro devel, o islami moro dini, o Muhammed a.s. moro pejkamberi, ko a dva momentu Allah je tuke vakla zamanglumtur. I sidi nešto pobaro ke muslimaneske taradava, kako to tuke zamanglumtur. Sarso na ne isto veličive ospomnibe Allahe, ko toro tanem ko tanke me kakoro, pogoto namazi ki kjaba saršel iljade namazi. Mi se i vrednost akva šuži pe dunjakro kratko trajno si talu. O najšužo habe dunjakro pisluku i kljola.
Ко боран туте здраво те хранинетут, кога и душа на пуштинелатут ханде, ки пупароненатут. Ама надава со величињане Аллахе которо дживдипе сиѓарѓан, Аллахе те кереле најбаро, а два керелатут тове вешно ем трајно. Емодлеско пейгамбери алейхиссалам како којто менда ракчовела кој е харипе, кијек незгодно ситуација, кијек неизгледно ситуација, неква керела ква зикри. Ла хаула ва ла куввете илла биллахи л'алијил азим. На не сила, на не движиве, бизо кувете Аллахе скоро азза ва џел. Валај туке најшукар заштита. А на мангјато вел туке посебно заштита кога ги ковеат арторо хердичта кергео пейгамбери алейхиссалам. Кој кога туменда риклола тарпоро керем керела ква викри. Елу би келимати лај тамати мин кулли шери ма халек. Родава таро Аллах и заштита таро секој билачи пе со своринга. Кога два моменти Аллах му кел ке ди мелеки управ туте е маракена тут саджи коте неиранеа тут которо кер. Замислим па муслиман, панч вактја намази ки кјаба кога би кълдинеа, сар душе луефтава дешу шов беш, Аллахеске намазите кълдингар. Одобор беш алете величине. Мукела ли такала прилике, а туте на величине Аллахе азза ва џел. Соито добор туке повредно со дуира керела тутаро Аллахи азза ва џел. Емдико Аллахи сова керга кокрај, Ела инне би зикри Лахи тетмеинул кулуб. Единствено величиндо е Аллахе о калбија смирињовена, о срцја смирињовена, само ко величибе, ем ко бајрарипе е Аллахе скоро анаф. Одолеске прала муслиман, ма дозволе ние моменти, те нашолки прилика, а ту додека бешеа, тергјовеа, аџи кере автобузи, аџи кере авиони, аџи кере макина, то муј нека величнеле Аллахе скоро анаф. Харицаја будобинеа. Ема далеовеа милионери ко Аллах азза ва џел. Аллах те келту тарла манушато кој мангло лесте. Никогаш мата нел те ситуација те дистреа Аллах азза ва џел. Секоја бути која со пошмињовела со бисмина ке Аллах скоро анаф, а дја бути тали берекетни. Ове Аллахске која ракибе. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекатух.